کیس کو لین دزی کرو کی مردمانی لسٹ شنگ کو تک لسٹ کمشنر کوئٹہ دین جے گتا 62 مردم کیس کو 1,23,46,196 کلدار نا دہندگانہ لسٹ تہا میرزیا لانگو 15,78,172 کلدار نصیب اللہ بازئی 4,40,800 کلدار تیسرگی وزیر عبدالرحمان کیتران 6,51,970 کلدار نا دہندگانہ کیس کو تیسری اسمبلی باس سیاسی گلانی رہشور اور 62 مردمانی لسٹ تیار کو تک کیس کو حکام ردا 62 مردم 1,23,46,000 نا دہندگانہ کیس کو حکام ردا تیسری ایم پی اے عاصم کے گیلو 20,60,591 کلدار تیسری ایم پی اے ہمایوں عزیز کے 49,54,554 کلدار تیسری ایم پی اے ظفر زہری 11,65,825 کلدار وڈیرہ شیرین مری 86,950 کلدار تیسری ایم این اے عبدالقہار ودان 9,16,250 کلدار تیسری ایم پی اے احمد نواز 1,79,050 کلدار نا دہندگانہ